ভালো আছো তো? আজি কোন দিন আসছো? সমস্ত তো তোমরা খাইছো তো? সাথে বাড়িতে নবম পাশে তুমি কোন পেয়েছো না? আজি আমি গীত মাধ্যমে নাচ মাধ্যমে ହେଲା যানবাহন মানে জানিবা এবং বুঝলো যানবাহন মানে ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ହେଲା ନାଚିବ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା दीदी ହଁ ତମେ ବାବା ଦୀପ ଚଢ଼ାଇବ ଏନା ନାଚିଲା ପରେ ନା ଦେଖ ଏମିତି ଶିବାନୀ ରାନୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ହେଲା ମୋର ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା ଚକଲ ଖାଇ ମୁନା ମୁନା ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଯିବ ସୋରବାସ देखो बाबा पानी जहाज उड़ा जहाजरे उड़ी उड़ीका पानी जहाजरे भासी भासीका देश विदेशरू खबर नहीं सांग साथी मेरे पढ़िबा जाई चप्पल घाई जहाँ माहू देश मोटर नहीं की जहाज नहीं डाकू जीव साई की साई चप्पल घाई ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଯଦି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଦୂର ସହରକୁ ହେଲା ରେଳରେ ଯିବା ଦୂର ସହରକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାହାଜରେ ନହେଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇପାରିବା